What's up guys? So, pag-mesra ito ay nya kagpasa kang ginto birthday way ko. Kemari ginto baru masuk rito ginto pasar. May way ko pasar. Okay guys, kapito baru ka dulu pasar. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit I love it on a daily. You say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me. Okay guys, dito kami benang ngigat kek ke waiku. Udah mulai kek. Secara mengejut orang madah aku tadi pukul 5 sebenarnya aku orang kerja sebenarnya aku boleh kerja tadi ada yang ngejut madah kagin tu birthday wai pasar nyala nanti bekerja nyamai walking dulu tadi sudah sedamu nanti kek kita dah siap. Ko ba KFC. So kami into ba KFC guys. Okay, sebenarnya aku akan beli dari Leicester lah. Dah beli mineral water. Kita tamaknya guys. KFC. Okay. Sige gaya kamera kami gota-gota. Sunyi malam Maya kami makan KFC memang penuh gila KFC laban orang yang itu tu Cina. Okay, stay tune guys. View dari atas KFC. Nhớ là gió cái kìa, nhà mấy nhớ là gió cái kìa. Này là cái của cái
happy Sempena Cempo. Happy Chinese New Year. Air. Oh, udah pasang air. Tahun kuda. Oke, stay tune guys. Jalan-jalan. Aku tunjuk lagi deh tuh. Ini ada white tadi di sampah aku tadi. Bisa taman-taman, tinggal main. Kita mau main itu ya. Hi guys. Hi lo. Hi lo. Hai guys, nama aku Dadah. Oh, haru interview orang laku dia hari itu tere. Dia ada balanya biarin nak main. Lagi kamu dia Mar. Alista. Mar. Ada pedak bayarnya. Malam dia tu kurang lah, tapi hari 5 hari 6 minggu main. Udah pasang air tadi, Mbak? Kemudian punya air dah pasang. Udah surut. Oh, kita pasang. Ini ulu air.